Zovem se Vatroslav i po zanimanju sam student FER-a. Prije zahvata sam nosio naočale, 8 godina. Dioptrija mi je bila oko -2,5 i predstavljala mi je problem. Najviše me smetalo to što sam morao stalno misliti da li sam ih ponio, gdje su mi, hoće li mi se strgati. Onda sam morao misliti, morao sam ići na preglede i to mi naprosto predstavljalo problem. Za vrijeme samog pregleda sam bio dosta opušten zato što mi je kirurg prišao i stvarno mi na lijepi način objasnio zapravo što je sve to, uopće nisam bio upućen. Operiran sam metodom LASIK. Pa sam zahvat je trajao 10 minuta i uistinu nije bilo ništa bolno. Samo mi je bilo najbitnije da se smirim, što mi je pomogao i kirurg. Ja sam se legao i naprosto prošlo je jako brzo. Ujutro kada sam se probudio bilo dosta sunčano. I kad sam pogledao kroz prozor nisam zapravo mogao vjerovati da vidim onako kristalno. Sve mi je bilo wow, super i izašao sam van i nisam mogao vjerovati naprosto. Sam zahvat mi je uistinu uvelike promijenio život zato što često sam i na predavanjima i često radim i na računalu i tako da mi je to uvelike olakšalo život. Lakše mi je u tom smislu zato što više, na primjer kad nosim i sunčane naočale, nemam mutan pogled, jasno vidim. Isto tako kad sam i na moru, kad ronim, vidim bistro plavo more i to mi je stvarno super. U razgovoru s liječnikom on mi je napomenuo da ne bi smio trenirati 2 tjedna, čisto da ne bi došlo do nekakvog udarca u oko. Također je napomenuo, primjer je rekao, teniske loptice, isto tako da bi mogla možda ozlijediti oko pa da pripazim. Zahvat bi preporučio svakako svojim prijateljima zato što je meni uvelike promijenio život i stvarno mi je pomogao i osjećam se kao nova osoba. Optical Express sam izabrao zato što sam čuo jako dobre preporuke za njih. Čuo sam da imaju super kirurge, da su dobili najnoviji laser i to mi je ulilo veliku sigurnost i shvatio sam da je to to.